Yadawasia and Sado, Iwaya and Sado, Yadawasia and Sado, Iwaya, Yadawasia, and Sado, Iwaya and Sado. Maya Dawasia, Adiazano, Iwaya, Yadawasia, Sado, Iwaya, Atachi and Sado, Anubre Yadawasia, Sado, Iwaya. Sado, Yadawazia, Yadawazio, Iwaya, Sado, Wadi Wawu, and Yasama Niso, Maini, Atore, Torin, Kado, Waine. Wadi Wawu and Yasama so Waini Atore Abe Chadao Waini Atore and Anna G on your of war. Mesa umbre nemo mini udin komo kakra bi mini udin komo kakra bi e woni a ekosu e wo wiase sabre emra ye wo mu yemre ben ye wo mu yi emra ye wo mu yemre ben odofo mini umi enu yati mu yi ade na etrandi na de na ekoso Orofo enanyumre mi ma me bo hu Ewo me no mi be fanya mi asam ne akanya ye ho Emra so se agidifo ese ye sori na ye fa ya taban na ye tuo Eda onyame ase san se Bible si ade nyina mu ono na ye mfa ayeye ni na ase ema no Shani di pagya na ye ne kese ye Mani di so san se di si edi nyina Ano no do wiase nti wasoma ne do ba kro no be mu aye ase nia obagina di no owumpa obanyankwa all about Jesus the king about to come inti ena sabre me no mi orienti ase ye ena nyumre orofo ode na ekoso sese ade eni ati ade na boye nwo And yedi kan Esre enshirama ye president for Eni ahimfo ni ahiman a Nyame di omo sisi yenkro so Hebe John ha ye wo king and ye wo prime minister Ghana so ye wo president Britain e wo queen and wo prime minister Onyame shirawo Onyame onshirawo Esan se nia nipa betimi aye ne nia adwa betimi aye ne nia wohiri ni president betimi aye ena brim omaye orofo wutie minim kura woso ba bejo ha even ende emra ni se 12 o'clock ya to shop mobi an shefie awia ese ekwa na ekonanim ade achia de sanyina ekonanim ebia no babi a wotini de enduru ho bayina nan mu buwe bi sa ko tisa abo ni si obi abo gisemu a kaja ne se free yesuko nemo enkasi free yesuko sanse o free yesu a obeba oso ne president fo be ye bambo mbetima ko ni ni ombetima ye no orofo omaye
Sabre akami no mienu as a believers. Sansa nano bibi koso o second Kings no. Na Syria kunini bi ayefe ni Naaman no yare kwata. Abu so mo man information we say odifo bi o Samaria. Na se okoduru ha e kwata ne beko. The Bible says bra Syria hine ti ye no. Ochro mo mama Naaman se onfan ko Israel. Onfan ko Israel hine. Syria hine ni na oni musai. Aye king to king. Hine na besa yare. Bible says bra Israel hine je letter wo kenkan ye no. Usu sani ntadie mo. Amanie be na mo dia brebe. Mitimi mankwa, mitimi nsayare. Arofo ni president for ni ye ministers, ni ye prime ministers, ani ye king ni ye queen for o metimi aye no. Nipa fam de o maye. Ene akami no mienu. Sayensu e be free agent kwa no. And now as someone look at to this let us call Jesus. Mami no me you yam free Yesu. Yam free Yesu. Na wombra. Asa oba eniema ebesesa. Hwani e kosi wonu ni e de ba. Empo start economy esesa. Economy esesa. Na minimum say empo kasabre enko bi first time obetu kwan akwa Europe ana akwa America ana babi na brabo akwa sesa sabre si play ntu yo boda nyina cross obi first time sabe bai obi abrabo eniema sesa emra ye omi sabre companies bebre ebe kofom obi belusu na juma arofo emra ye omi. We need Jesus. We need to call him. Okay, or some nice. Call me in time of need. From me, Abra will hear me. I'm a Joseph. Therefore, let us call Jesus. Let us call Jesus. Let us call Jesus. Baby, you may say, baby, you show me. Orofo ye me call Genesis chapter 47 and ma me kinkan bibi ho na me hu Abra kom ba Misrim ni Canaan sase so Bible say Joseph Emma omani prepare Misrim for 7 years e bi ani gu ho but nipa na wo omani mu de no mo fi say a common ever for first year, second year, nako. And then you dear nipa ni dear. And then near your president for near your ministers for somebody where who bind. Oh my some days. Oh my some days say weeks say no months say yen train ko si ada say yen she dem yen prepare yen tom yen bi ko go. Orofo e good. Wisdom, good. But me no me and we said that day no. Ebia na nu na nyame ese na behwe. De ko twa musu na se nuane ne sana, esa na ye ko de se. Okay, ka Genesis 47 na. Bible say na enuane omo to nuane mo musika saye. Afi no su ye na komne koye. Omo sa ko Joseph wo say yesika sama ya nuane. Aduane odi mo mu kodi ye still second year na ekomri koy omo san ba bi o o se die tina ye ntra wani mu ani fire mu afa bibia ye de ho ma fire ne nso orofo ya mampa ya sa de nya mikrom ha ba jonko na nya mikrom Ghana nko e the whole world e betim de koma ba ahwe ya sa kom no there our faith will be tested. Ejidia no ehon ye be sohe. Wam say fire de ho ama fire ne nso woni ma ye be kodi. And the committee obi gina proof mu eye ma aduma.
a committee bema bi kunimia I said obenya sika dia didi emra so say me no mie no we call Jesus. Let's call Jesus. Now we nyame ya friend wa obedi eso. We nyame ya friend wa obedi eso. Ti abra me di masem baba wieye. Orofo o mayen kinkan bibi. Awo Matthew ngoma no. Matthew chapter 8 verses 23-25. Bible said, na Yesu na suafo no they are crossing over. No mo tikuru no twa kwan na akọ atwa nsuo na akọ na ja. Na Bible say abira o mokọ na Jesus teto na wada. Along the way no na mo kwan so o mokọ no. Bible say na hum bi tui. Orofo ahumuni bi na atuo no. 2020 ahumuni bi na atuo no. In the beginning of the year, Unimuyama Yafam, Indonesia, tsunami, Australia, fire. Last 2 months, you see from Abia Ferry Kiala, then also to Dangu. Last month, from China to Europe, America, wherever they going. Orofo, Ahumbi Atu. Bible said, na siafono. Because no more and so no more juma. And they have the experience. Na no more face omu nyansa no mu nim die ebetumi. Omu yusu omu adwen. E bina yanso so yempanyifo e yusu eboa no. They know say ye kan ye hyedan mu a. They know say yempia nkoba bi a. They know say yankan ye ho amamu a. Eniema to betwa. E bina suafo no mo ye no. They use their brain, their strength. Eshim so na fi kuruwa ni Bible check the more no motion the more in so near the 23 wasina watina kuruwa no na suafo no di na chi na hwe ahun kase bi tui e pono so na ma asrochi bu bekata kuruwa no so na ono die na wada na oba ni nchen benyane no say awurade giyen na yira oso ba ni che benyane no ka che say awurade giyen na yira we bi na ni bare ko Elisha o ka che say kro ye afe na nsumu nsuo no onnumu a oba nyim kra do apon say aburo kire na ya fi sa aburo kire sumye wa ha no say owu aba ha owu ni na. Let's call Jesus. Let's call Jesus. Omo konyane ni so owura de yira na giye. Yan fra wura de say yewu no ngiye. Orofo in our days no na Paul kai. We say we are not fighting against flesh and blood. Sawo wo ye trendi. Say ka soldier fu bi na yeku. Ana terrorist bi na yeku attack ya. Can you say, I can weapon and can even show me, but you could not see them with your eye. Yen to me, woman, when you saw other four. But be a officer who join your corner. I hope when they say big crowd will be in a sack of tapo. Someone will your social media will be timid in an Tasua Candia or Jawko. We didn't take them at Tafra, the only Jawko. Out of war, say Yamian sit down or dance for Yakwa. So Yamian real chrono, Yanfon or Sinu Paquada. Ye hear nyame pampo na Yesu kasem bi na Pharisee for the ban obeka chen say wo yusu besa ba hu na wo say Satan timin tutu Satan arofo mami kyo bibi jiro sempo senye nyame na ye bone ne mfum so bi na wo twe aso a na say bonsam na ya senyame mamu a obi ntimi ko stop bonsam e ho na Yesu ka cho obi ntimi ko stop bonsam senye nyame na betima stop bonsam a obi ya ni ho tu senyame susu na ya obonsam ntimi stop no aki nyame no na ya de be ma ne saso aki ne ba no a e na be tre ne sam na doa no
tokuro no e dia kyerɛ no sɛ agya fa kyɛ wɔn ɛbɛyɛ dɛn na ɔde bɛkyɛ ate me no mmienu yɛfrɛ no let's call him tiɛ na nwummerɛ yi baabi bia wokyia me baabi ahwɛ me na mo bɛhwɛ video yi after today no anytime bia wobɛhwɛ bia wobɛtie audio yi ɔdɔfoɔ every day every time wode want to do 5 minutes bɔmpayɛ sɛ wurade nyi ewiase wɔn sasase yareɛ sɛ wɔde bi mpo ɛna yɛ leaders yɛyɛ anaa yɛ mpo yɛyɛ awurade mfa nkyɛ yɛn menim sɛ saa deɛ wei sɛ nyame gye yɛn na ɔdɔfoɔ wonim mmoa bi a bɛfiri akyiraba enwuma bɛkɔ so company bebree bɛstarte amoa bi because we ɛnyɛ one nation anaa one country in the whole world na affect wɔn ti nnwuma bɛba nnipa bebree bɛtumi anya nnwuma yɛ nnipa bi bɛtumi anya kwantuotu lastly bebree bɛsoro awurade asakyera ama wɔn sɛ beebi wɔ wiase na yɛhwɛ nyankopɔn yɛmfa mma no ne nyina bɛfi hina ba ɛyɛ me no mmienu yɛ mpaebɔ nti saa berɛ baabi a wohwɛ me na baabi a wokyia me yɛ na bere bi a wobɛhwɛ video yi anaa wobɛtie audio yi call Jesus. Call Jesus. He's able to deliver. He is able to deliver. He is able to deliver. Messiah. He is able to deliver. Messiah. He is able to deliver. He is able to deliver. He is able to deliver. My Messiah. He is able to deliver. My Messiah. He is able to deliver. Oyemi yonko no kwarifu. Mami, what is her? And he called me here. Only the onsa crada. Sewa brass roche. Alibwa. Waya crown roche. Chiboy. Waya yokunu karefu. Mami. Mami, there were brass roche. There was. I am a crown roche. I am your kono parifu. Mami, Rabo Surya de Kabaraba. Lima Sataya de Kaborobo. Rabro Sutaya de Kabaraba. Our Father in heaven, hallowed be thy your name. Lima Sataya de Kabarabo. Father Lord, may your kingdom come. May your kingdom come as it is in heaven. Give our this your protection. Give our this your healing. Give our this your miracle. We need your healing. We need your healing. Labo Sutaya de Kabarabo. Jesus, we call you. Jesus, we call you. Yes, Lord. We need your healing. We need your healing. Lord, we need your healing. Jesus, we need your healing. Therefore, join me to pray. Let the blood of Jesus drop into this earth once again, Father Lord, to heal the land, Father Lord, to heal your people, Jesus. Masakabaya, the Holy Ghost. We call you, we need your healing. We need your miracle. Jesus, we call you. I am that I am, we call you. Heal the land, heal your people. Masata yande kabaraba. Yen Mr. Sawoka Salve Din. Bible says, young for the Bowen chain. Almost say, Raddy G and Yera. Jesus G and Yewu. Jesus G and Yewu. Jesus G and Yewu. Jesus G and Yewu. We need your spiritual and physical protection. Mark the way with the blood. Mark everyone, every soul with your blood. Lord, I pray in the name of Jesus. Oh no, manya infected also. Oh no, my victims abri. But be here, Omoda.
I call your presence there, Jesus. I call your presence there, Holy Ghost. Touch them, Holy Ghost. Touch them, Jesus. Masakabaya nerebe. Rabosu toria nere kabaraba. Ribiya nere kabo suria nere kabarabaraba. Yes, Lord, Holy Ghost. Touch your people. Masata yande kabaraba. Awurade mansuo binto. Awurade mansuo binto. Let it be a rain. Let it be a rain. Let Holy Ghost fire take control. Move everywhere. Masiki yandorobo sutaya nere kabaraba. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord, for answer our prayers. Thank you for answer our prayers. O kasama profamana swati yebi. And that was his wakasa. Wakasa masa spiriti. Sa demon, sa devil, coronavirus. Asase amene no. Era wase. Anu nyam kaudi. Oni abuafo. Oni edimafo. Boye krane ni padu ho bai. Heye so. Chiwiase, jiasasi. Ono so na asase ya wodia. Usubesu asafo na sama do prontimi ntifaso. Enem po mantimi hia ne akosoma bosore wo. Awurade kasa. Arise, O Lord. Say boni be na yaya. Awurade fa yebo de cheye. Hwasani ya so. Na fa yebo de cheye. Eda wasi. Enti ya mawa mo Yesu e. Ya mawa mo Messiah. Eko nemdiri. Onia. Ya mawa mo Yesu e. Yamawa mo Messiah. Eko nemdiri. Oniwa. Wawa tumino. Wadia samanso. Eko nemdiri. Oniwa. Awurade a wode hia to epone asase ntam. Babia ya de aduru biara ya de Yesu moja ya hia. Emane ntra bio Awurade. Esabia se yare. Enough is enough. Awurade kasa. Era wasi. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. Bless you, Holy Spirit. Thank you for your healing. Thank you for your deliverance. Masakabu sataya niribi. We bless your name. We bless your name. Take all the glory, Jesus. Masakabayade. Yamawamo Messiah. Eko Daniel Aniwa. Yamawamo Yeswe. Yamawamo Messiah. Eko Daniel Aniwa. We thank you, Lord. We bless you. What of one Yamishra? So I come home, your bumpire. Was any more minor? That's all money the year, yes, what the year. Any more man assume ye, any more man I yarisa. Sabre any bit than Paso Diarisabia. Innocent. Yadia fun out of war. We know me on Bible, then we met him and we are so general. Awurade fa saka wo biara yari fa saka. We know with you all things are possible. Rawasi shanka udi nami shra nami yakasiye mediane evan akwasiya sante nami sampakani akwasiya sante me yamunia e madamfo e musofo onyami shra nami ka ho Christ wonti na mu shra Emoja no emo okra no nipa de obusia bibia ho ban. Awade fara taban kata wo so. Onfa wo hyani bi ni nase. O Yesu Kristo ni. Amen.